Omwaka ogu Radio West nejaguza emyaka 25 y'obuheereza bwayo kandi abantu enkunzi ya Radio West nibeyongyera kugishagika. Moses Bishweko n'omwe ahari abo bakwatireho Radio West n'ente z'okuriisa abantu aha Kinihiro kandi ejajarabize omu bahasa yakwasize manager wa Radio West Dickson Baryahabwe. Nabahereza ente neremera kiro 200 so ninyenda abantu bitu abokukagera Radio West na TV West baze yo bakoze umuceri gubeje kandi bemwabwenki nyunka Bishweko Moses ndukuhereza ente ejo nyekundire no kugira ngo ejo radio na TV bituwarire really ya nyunko muntu binyorire kandi nabigaruka biyamba abantu abindu kwebembera kandi yagitwa akwatanise n'abantu abakuhereza abashema municipality nyenda kumwebaza kandi ayosiri natuhereza ninyasigaye Kinihiro nke cyakana arakutereza ente atwire natushagika kandi mwe nyenda kumwebaza ahabweje urukundo yatwira twinire ayasira twinire kandi emyaka 25 mu Kinihiro ecyarwigura mpata yagaraka yatende. Embaga ya Radio West ya buri mwaka kumanywa nke Kinihiro umwaka ogwo yesirwe Kinihiro rwigura mpata kandi nikija kuba habera na mushanju y'okwezi kwa mushanju umwaka ogwo mucisha ikaceka kandi okutaha muno mutwaro gumwe gonka ahabwa TV West nde era achiza.